Daddy, I'm a Samachina, Sikadwa, Papa, Baninya, Sunya, easy. I see this today, so shall it be tomorrow. Back in yesterday, now who wants to cafe play? Today be today, and then the SSMP. Dr. Kwapoti say, Sikadwa, Yanum Sikadwa, Sana Monday, Sikadwa, Sana Monday, Nancy, when you see Cassiabi, William Down, Mushrabeba, when you see Nsiah Radio, the legend. When you see Cassiabi, William Down, Mushrabeba, when you see Cassiabi, William Down, Rebeba, Yanum Sikadwa, Sana Monday, Sikadwa, Nsiah Radio, the legend. Nancy, when you see Cassiabi, William Down, Rebeba, when you see Cassiabi, William Down, Mushrabeba, when you see Cassiabi, William Down, Rebeba, when you see Cassiabi, William Down, Make it like a fire. Life's a journey, no, it's a walk. Keep on hustling, never gonna stop. Keep on chasing your dreams, so ignore all sponsor. I got no money, but I got dreams. Oh, here's me to see I can dream. Baba, I need your help. Oh, Nsiah Radio, the legend. Life is a journey, I swear I need some money. Nsiah Radio, Life the is legend. a journey, I swear I need some money. Yeah, even though yesterday, when our success don't delay on the street, walk by Jacka, what the show, Accra, Madina, Kumasi, Oyalo, Sako, Oyalo, a fine worry, Apaka, Oyalo, yes indeed. Nsiah Radio, You are the a legend. great God, you know the light, you know the shine. Whenever I'm in trouble, whenever the shelter it ends, life is a journey, I swear I need some money. Life is a journey, I swear I need some money. Yeah. My son and over him, I had a hustle. We need you, my me for say. Or brand new money, I may struggle. Baba God, Nsiah Radio, the legend. Baba God, they show me your mercy. Baba God, they show me your sign. Baba God, they show me your blessing. Now I don't wanna die poor. Baba God, show me your mercy. Baba God, show me your sign. Baba God, show me your blessing. Now fade and the legend. Life is a journey, I swear I need some money. Yes, that's right. Mobibi akwaba kwanso nkoso kra the mobile PC TV, PC radio. So yes, and then so be me say shia. And edwada. Oson for nyame kese enende masa dimedwe kwanso nkoso kra. Yeba be di abrabo mu nkomo. Abrabo kwanto dwumade yes. And I had a bro baby bia wo bia mo fiem baby bia mo bia. Yes. Yeah, the new papa and a tragu amamo na face so mo de twa mo na baby bia mo bia. Baby a wo bia but mo de asa be share your link na e de amai. PC TV, PC radio kwanso nkoso kra and yeah the bro and any papa na say see abako pe your friend no Mami fa didn't take a crack. Yes, Abijafo you ready. Before sana me ko Abijafo so no. Mami nya adwuma keto bi na membra sesia. Mami nya adwuma bi keto bi na membra sesia. Abrabo. Yep. Spring it like a fire. Ready's on a beat. Yeah, now let me guess. Here in Africa, on you call it. Ready's on the beat. Spring it like a fire. Pressure is mounting everywhere. Life is in crisis day by day. Come my ship, baby at the red. Come my shy, she will be at the hall. Come my ship, baby at the red. Come my shy, she will be at the hall. When I suffer, no the pain.
When I hustle, no the gain. With the hustle for the paper, swear Allah will lie. Grow my shit, baby I da red. Grow my she will be at the hot. Grow my shit, I'm gonna come me bottom. Grow my she will be at the hot. Grow my shit, baby I da red. Grow my she will be at the hot. Grow my shit, baby I da red. Grow my she You wanna Africa? What do you call her? Nsiah my she I for say about with my cat. Can I look at my voice? Pia yenje, yenje. Get you for me, I'm a hogo. Ella pena, Africa mi akwa kala pampes. L'ennemi de la pauvreté, c'est la richesse. Madame si ma ndolo. Nada bana kamalio, papa bana kamalio. Yamika si de mijo. Grow my shit, baby I da red. Grow my she will be at the hot. Grow my shit, baby I da red. Yes. Ebe makwa ba kwanso nkoso sande mo ba PC TV, PC radio. So yes, mo some fo nyame kese. E na magimedwa yi ma pamfo atrase ende ba be din komo kwanso nkoso pra. E de amam baby an obi a tom kra se PC TV, PC radio mpanyimfo. Yes ye hu si kwanso nkoso kra. Ye ba be kon na duafie abra bronya bobo bayi. Yes, yeah. Na ya kwakohwe ye nuanu am wo na duafie no na amoso amanya bibi aboma no so na se amanya bibi apodwe. Anti den na wow betimi dia beboa yen kwanso nkoso emo anwa ti ro ntade sika den na wo kwanso nkoso o frɛ ye numbers yi bia etwagu ya 03220 009353 03220 kwanso nkoso mpanyimfo na obedi nkomo. Yes, na dia wo bia wo de boa yen na wo de abɛka ye de no ho na sa wo de abɛsɔ ye de no so no na awie pɛye no. Yes, na ye de akɔna duafie ne akɔboa ye nuanom mo nu de fie afɛn so orphanage homes ahodo etwa ye ho ahia no abreni nyinaa ye afewe nso yenim sɛ wo bɛka ye ho na ya akɔ na akɔkɔye na ye kama. Me sembre no me say ye wo pay see recording studio kwanso nkoso aha ye nyum bia high life boga high life hip life then nyum na opesa ye reggae gospel whatever they are opesa ye bia to anamoso nkoso bra na be hwe de ultra modern and I said the finest recording studio a walk chronom Kumasi to be precise. Yes, obomodi ana oba ube hu ne megu ho anya obi na be ka say eh ha de o ye nyum no wi a straight hit straight hit nyuma etwagu ye krom aye hye uba obetimi anya ne nyina bi wo ho na ye record no uba obenya nyina. Life is a journey what you say sika semne de cause wotie nyina ho na ye record bomodi asa obeba na so oni empanyifo abedi ahia kwanso nkoso na wa record nyum no na enyum krokra na wa ya wo pese wo ya ma kama me guess at wa be refugee mu ni hu nti me pese me de ne te wo tena ase a pe na wo hu say yes papa na ne hu na aba no me di ete ma me nko na me nkoma abedwafo akwa abakwanso nkoso. Yes, ma me nko nkase ho na me ma na akwa nkase ma akwa aba edo ba abraba kwanto dwumadi so ye nua nyamkese. Yeah, sabri o show mre na abo 911 ye tenase anu ye kwa anu no ende de nsema ye be mukura me kan kire mu de ye ba be kan nti ende de ye be soja wa ha ye ti ha ma fire service wo beti wi na say emoba nti me nsembre no ma me sanko friend say Samira ho na ono so me ma na kwa ba kwanso nkoso Samira na kwa ba ya eja de bia wo ye eja ide nsada ya mama twombrem. Yes, ya eja jama uni boy wo ho David. Udi biache ana uni bi kurada. Hey, what did this I should for me mess of me nya advert ma me ya me nemo hey omo so do come. I'm single, not searching. Okay. I'm single, not searching. That's right. Na answer na no. Me see recording studio na aye crowd bomodin asa obeye den obeba na woni empanyfo abedi ehia kwanso so na ma me ko na yenye adwuma bi serious bi besie serious. Yes, where are you? Yes, that's it here. My brand TBI your friend Kwadwo Defender. Yes, our Kintampo or the Jumedi Sunko Eshe so or Savannah region. Yes, son of Savannah. Yes,
December 22nd. Yes, Jumadi and Air so only at least a hood will be brain, Jumadi and Air best say, wo share our Bemodiana, one more stream horn, one more so horn, Bemodiana, Yeni, Aquacoshia Bumna, Jumedina, I come, I think so. Yeni Abema, your friend Kingsley Boating, yes, on also pray, unit committee chairman, and as a unit committee member, Meduma, and an important honor, yes. Kingsley Boating, yes, on also pray unit committee member, Meduma, and an important hall, South Africa hall, 80 hall, no much say, and Yasam Katuama for Niabra, Branton on the Hojun Tia, say, Unimcasa or science, so, will be a Aurora, Uno be a Sam, did say, had they be our paper so, Moye, Potem Hon, bit me Edwin kind, I'm a be at me, I come a commandy, and Shena and to abandon from Kingsley Boating, yes, Kingsley Boating Joseph. Kingsley Boating Joseph. I must say, Ninta Houdino, aka Nipa, Nyaminipa, yes, Nyaminipa, Ninta Houdino. And I think so, Kwaku Eson Wallace, yes, Kwaku Eson Wallace, and also Quanson Coscra, also a pre unity committee member, Medman and Potemua, and also Messer say, Yambo Modia say, Abano, you bet for my something for you and for far, I'm to who see what child, bet me a Juman so at the amount in the end, so ye do what dance, Yamam say, Mumbo Modiana Monto Abanama, Sanko for Ina, Bibia, and yet come, Kweku a song Wallace, yes. Quanson Cosumon to Abanon Famanana Fain, so I don't know. Where's this one? Okay, Bant Marshall down, so Basso Quanson Cosukra, Rassaman Cotia, Jumedi, Quanson Cosu, but Tama shout down concert, and so a basso now, Namaka means to align tea, stress, oh, Shay, Abomodian Salvation, so 16th December, yeah, and I say, yeah, the Shasha so Bantamanti, and my name is Maya in Ayaba, and Yenshia or Hona, Mumpe more to be now, fam 5 minimum, what I say. Yes, Sembrino, my uncle, na, Mima, and Nsiah, Kessia Bakwan, Betuna Siabaha. Me man entrasina and they yendi jumana enye kama PACA Radio, the legends. Ansa no mama ntie nwu na Nsiah embra ye twan ho aba na Nsiah
say my say, ha, me bawa so my interviews are who do be and I'm say we name day na wo do esuko ewo Danima who do be di ma who say yes nipa enu kwa say wotena se kwa ana say wote ho nso a wo say wo hwe wa no kasa ye wo hwe wa na mo toyi enu enenti enende so ye no wedi ehia kwanso nko a ye ba be di abrabo nkomo na me wo videos bi me pese Nsiah ebe mame the first video talking about death. It's a video na e bia ye ready let me see what I have here as well. Nsiah as a video na ye ready pacho na eja ye dia to so okay. Right. Okay, that's it. PACA Radio, the legend. Our prana has 5 basic manifestations. There are 10, but that will complicate the 5 basic manifestations. These are called samana, prana, udhana, apana and vyana. Let's say if a doctor is observing and they declare that person at a particular moment that he is dead now. In the next 21 to 24 minutes, samana will start exiting. That means samana is in charge of maintaining temperature in the body. First thing that starts happening is body starts cooling down. The traditional way of checking whether somebody is dead or alive is they'll feel the nose. If the nose has gone cold, that's how they concluded that he's dead. They wouldn't check the eyeballs and other things, they would just check the nose. If nose has become cold, that means he's dead. So samana exits at that time. Somewhere between 48 to 64 minutes, prana exits. After that, between 6 to 12 hours, udhana exits. Till udhana exists, there are tantric processes with which you could revive the body. But once udhana exists, there is a micro chance, but that is an impractical chance, except that it is impossible to revive the body once udhana has exited. The next thing is apana, somewhere between 8 to 18 hours, this exits. The vyana, which is the preservative nature of prana, will start exiting from beyond that. It can continue to exit up to 11 to 14 days if it's a normal death. So though there may be an expiry date for one's death, one does not die in a day. It's a slow process. In fact, it's happening right now, slowly. By doing yoga, you may be putting up hurdles in the way of death, but not stoppers. Yes? Daily yoga you're doing, putting up some hurdles and slowing it down, but no stopper. So, today you know that from your old clothing, we can take your DNA. After you're gone, after 100 years later, we can clone you. PACA Radio, Yes. the legends. Yes or no? You know? So who you are, at least the physicality of who you are, can be picked up from your clothes and we can remake you. At least someone who looks just like PACA you. Radio, the legends. We can create the body. So you are still there all over the place. The yogis, when they die, they'll set fire to the hut in which they are living by themselves. There is a way to do it. Let me not tell you because I don't want you to set fire to the cottages here. Yes. So they always set fire to the hut in which they are living The other time I played this very because they don't want even a single molecule of DNA to hang around and live, Sikadwa. because Yes. in some way your physical body is still hanging around. If they can recreate your body from that, obviously it's hanging around, isn't it? So everything that I have touched, you want to burn. Everything has to be cleared up. PACA Radio, It's because of the this. legends. This is the one main reason why
people want to keep their physical possessions so minimal on the spiritual path. If you enter a sannyasi's room, you will see there'll be 3 pairs of clothes neatly folded and kept, just this thing to drink water, 1 plate to eat food, and just 1 single sheet to sleep upon, and that's it. No one extra item, because he does not want to touch too many things in the world. He wants to keep it to at most minimal, because he knows if he spreads his body all over the place, gathering it and going will be very difficult. Radio, the legends. That is why he does not form any physical relationships of any kind, because he understands if he leaves his body all over, when the time to gather comes, it's going to be extremely difficult. People who are off your body are unwilling to come with you when you want to go. They won't come. They'll all say, "I love you," but they won't come. Right, Ebusia for Sabri, your first time by So, yes, no. when someone dies, Radio, depending upon who he is, accordingly these things must be handled. First soundbite, yes, we'll share no more than our share at the Facebook, TikTok, Instagram, Bibia will be our share, I best say, share. Kwanson koso efa maye na menko si a ho na menbisa no say ewiase a ye bae nipa kura ye fihi ena ye bae denti na me kana sa na no ya ye papa adom chedua e ma ye nyantia entiye se nipa se wo memre da obewu memre da se wo dwada obewu dwada se wo kwesiada obewu kwesiada se ye nsem bebre. These are some of the revelations are ewiembre bobo ba nipa ye confused. What we used to know, say even you say voodooism, Judaism, idea, all courts ni manema boni. Now so and then remember these are some of the things that you paying for. Mama yeti ase abra yesu say saade ne nye, and then mama yeti ase say na Bible kura papa no gum or say history book. In some bebre na etwagu awie na si a wo ha yi de ye be wura huhumu me de me kata mani a me hu say yes na me ye adwuma na si anzo hu dan ma akwa ba kwanson koso yeah right yeah mekasi yeah video etwagu yi ni 1 or 2 submission amaye about ye papa adum chedua any 1 or 2 then kaka na betimi aka ho ansa na ya touch it down to the video we just play. We have other videos we will play as well. Mami dinkan Muso and also ni nasi. Yeah, that's it. Niemfa nchiama asasira. That's right. I say to a baby of yeah, nyamekesi na nkasa. Yes. Onananum yebo dini ni asa. Nyamekesi na nkasa no. Oh, yasitrem ni amambre kwanso. That's right. Me toss bi me chia Ghana fo nyina ne. Ahwefo ne atiefo a Sabri omwase omadaje. Ehwe no mo say PSA TV PC radio. That's right. About kakra obo ye ni e papa adum chedua ne nsem a waka wotete hu ye nyina ya hwedi ni atibi meka ne se nsem ni bebre wo ho a wo mo eka no efri PSA radio, the legends. Nipakuo foforo enti ase ewo wo bibini wa brabom ekwanso. Okay. India for womo emoja mu de ye titi womo de ye kire womo fa abrabo enkwa ne owuo ho no eya soronko sene de ye etiti obroni fita we yemfa so Germany ni ni moja asefo America for omo moja asefo de ye kire womo omunim no mote ase enko sanso na wukọ Greece a omoso de enko oba UK Britain omo de enko ana oba Africa ha abibifuo mu a yenso ye moja mu no de ye nananom digya ye ni se de omsi kire ye ase efa abrabo enkwa ani wowo hu no sonko enti se ukofa abrofo enkyere ase no omonte ase ne omonkyere ana omonkyere fa owuo ne nkwa ne abrabo ho de be ye abibifuo ye de a why a mistake. Are you wrong?
yen nyankopon ne yenyam ye nananom ese ye firi omumogya mu ba ye no omo nyi saa de e papa adum che aduane kan ni okay omo gidie no mo nkyerɛkyerɛ mu gya to ho ma yen enso ne de India fo papa ya ye boy ye India ni yeah oye guru de ono so ka no ene ye enso ye nananom de omo ka kyerɛ ya ene ne da so ye adwuma ne boy bra oh okay ana wontimi nka nkyerɛ me sɛ woyɛ Ghana ni bibini asantimi aka ni kwa ni akuapem ni nzema ani a wobɛse sa ho no akɔkɔwu ne ye wa yesie o sɛ de India fo wu no mo ye omo ayie no mo ye omo niema okay enya adwuma that's right sa wokɔsom ne bi kura mpo a as far as woyɛ akani kroboni ye bɛyɛ okrobofo ayie yeah ye bɛsie okrobofo sie ɛne agi sɛ woyɛ will to sɛ me sɛ me yɛ Hindu ni enti free na kɔ me wu a me sere me nuanom ana mabusua krobofo ma mo mfam san ka me funu okay me mpɛ krobofo ayie me mpɛ krobofo sie ɛne wa na wayɛ sa will na to wa lie na wa anya bi na so yɛ Hindu ni kura na wu a ye bɛsie okrobofo sie that's right ye bɛsie obonofo sie ne ayɛ obonofo ayie na ye bɛyɛ nananum ne de omo ka kyerɛ ne de omo gya to o man ne da so yɛ adwuma a bibie ni akanfo abibifo asantefo abakwase mu ene ensanna ho mu a kyerɛ sɛ ye wo memene da enti sɛ obrɛ so na ukɔ akobu akontapa kyerɛ yankopɔn no nananom a kwan bia so sɛ wu memene da sa anya no korɛ me a me papa a wo me example PACA radio the legends enso me papa wu ukuada eno nso nti o pese e ba na sana na nyame mu no se nyame se ye wo memeda obewu memeda na se wanwu memeda na se yemfa yenso ya na nam de ento yemra twra kunku nyame adi atoro ana apamda ne apamfoforo ba bie ni ho a wo bekan from Genesis to Revelation yeah ebema wo san asem na ho no PACA radio the legends trese twedi ampo nyankopon kwa me o twra kunkum no susuru ni ne se ye wo memene da eda obefrɛ no obefrɛ wo memene da eno nso bi ni twra kunkum sa miami na a wo me oye akosua enso so owu Friday eno nso nua ba ko oye memene da ono nso owu benada eno nso mi anso mi wo me temple members bibria omo aye old a omo wuwu ya mi ana me kohwe ma ye de omo ekope krabre that's right mi wo records obi wo ho a oye yawada owu benada obi wo ho a oye yawada owu fiada ebi ya memene dafo enso mu wujuada me wa dwafo be miensa mi ana me koye edom kope krabre omo nyina no mo ye dwadafo enso mu bie no wujuada ebi so ho a fiada but obetime wu fiada eno so ho e possible yes eno so nanu ya nanu ko fiada yeah wu nanu fiada ye twa mu yeah enti untimi conclude ni PACA radio the legends fiada kwan bia so nyankopon be fra fiada enye no kore mate okay right let's move to Indian here you share the video yi o kan sem bebre but baby e me de ba ko ne se o se nipa nwu prekope ansa na obewu no it take some days ansa na obewu a wawu nti se wuwu na be ba nde se ka na be bo owo na be kawo wa na obetwa ahwe na wawu o be ko hospital na obe yare na do be ko hospital na wawu enye sa ada na wuwu ye wodi kan ewu dada ansa na no then na wo kakra fa ho mi tie no o sende ma mi tie kakra okay na me say me de sa analogy we be kire mu simple am na di party ase okay say atiefo be hwe enwuma ya mama su ya ma ye ensonoma ahye enso ahodo mienu okay yeah ba ko 6 pointed star okay ana ba ko so ye 5 pointed star 6 pointed star na wase ase we na 6 pointed star so can say the star of David no when Israel for their to omo frag mu no okay na we so ye the 5 pointed star okay so that star we so na that Ghana for your frag mu PACA radio the legends yeah 5 no the black star na any eno na mo say and I say former hot no good luck and bad luck good luck okay power energy creation strength wow na blaster yetari na wa yi so munye ensonoma no ho amamre oh okay munye hu adwuma e wo say ye hu adwuma
so no man ankasa so kra san pe nipa kra okay wo de yen koso say ye hwe pasama na papa ne kan say de na me kan no India for okay and I say Hinduism yeah and I say Buddhism yoga PACA radio Shintoism. the legends Shintoism and Haotoism. Shinto okay Haotoism. That is their belief. They call it the Western and the Eastern philosophy about life and death. Okay. Now, so PACA radio the legends. In our ancestral history records, yeah, and in the Bible, we don't have that records. Okay. Yeah, nananom so can different story about death. Okay. Bible so can different story about death. Say you share and sunoma me dictionary ya. Yeah. Obi o ha ye wo no. And sunoma de di kan de ekuta apo enum no. Yeah, 5 no. And ode ba wiase. Okay. Obia ne de ode ba wiase. Obi so ha ode de ye nsia ne ba wiase. Okay. Ye wo and sunoma ba ahodo ba se me enan ni num bi wo ha an kra de me nyanwe ye wa ha enko ha. But when na me de ye case study. Yeah, okay. Say obi ekuta sunoma e to so PACA radio the legends. Ye nananum e ka kire ye se sa ensunoma num we baako e ye mfanama epo baako ye mfanama epo baako e ye nsuo epo baako e ye gya okay na epo baako ye asase na epo baako ye wo nipa na oba asase su no suman a ye carry no de ne hye mu a no de ya connect ne wo soro e ye wo energy no no ye de ma wo energy a wo de fi soro ba asase ye nkwa sutiri no okay the life force no yeah enti ya nananum se esoro hapoi yeah na life force no the spirit okay enti se obi ekuta sa star we na se oba be wu a it take 5 months 5 good months and sana physical manifestation of say nipa ni wu no adedi so na oyare kakra ana bibi the least should be 5 days. Oh, okay. Also within 5 days no after 5 months nechi no the least 5 days. So when to me who from 5 months coming down do 5 days now be you need to you have to know see the sign say as a and then so when who say kra no enipa ni nyamesu kra no bibi nti say free mu na say bi kraman kra betena wo mu a you need to see you have to know okay. You have to see okay enti eba se wo ba be kwa eniema miensa we ani ebe to say na nanom se utimide efiri enkwan mu ko okay which is a ponosoro ha yeah eja PACA radio the legends ni bonkum ha oba ana ni nifa ha maame okay enti yo nyame eja nyame oba atan okay oba ana nyame oba abrofo dia mo twetwe bi hihye Bible mo di bia philosophy o mo kinkan da nipa na sabi o manu sumna mpanyfo mfa ncheme Sikadwa kasa kwasi asem Sikadwa no ye ne eti hei wan na wanfi wan na oba yafunum obia PACA radio the legends. Say one for oba se a ye twa o maame na ye operation still da wodiem wodiem so nyame ne boy o kosoro ba fom eye be na bi hu nsuo yeah na ye digu oba wodiem na ye de wo se ya mfa nwu wo papa ntimi no maame ana ma wa anyimo kra na ye de ya adopt o kra na na fa mu ne de wo papa hu nsuo gu maame awodiem ye chechero maame awodiem na wo baaye yeah that's true enti oba bibi fom ne na nanu mu ne akanfo mu a ye bu god mother okay ye na nanum se asase we ye etiso yi oyo oba so ye kan mother earth okay mother earth yes say asase no se onye oba wo ye fertile nka eduaba bi enu ha odua ebepie okay enti se wo ba be kwa eja no eda ne ho adi ewo esoro no which is utiwe ye mu efre wa pampam ha the crown chakra aha na eja no ewo because aha na life force no wo nti eja ne control life force no okay nti se eja ne ka se wo bra so se ofre wa kwa o ma o sign no
wo tirim ma wo tirim ma wo hu afei na mfanama oba no the savior ono so aba yi ni ho adia mo ahunu se akakakra bi na nkwa home na ewo mu no wayi ni nyina akoma eja no ba bi efi bae enti na maame the mother earth asase we na ono nam so na ya wo wato so no ono so oja okwan so wanya okwan ya untimi ngu you say ono na ye the final enti ye nananom say mother no e ya asase no ono ye honhom the spirit so oja okwan wi and abrofo say no enya oba bi na mu me Holy Spirit okay enti instead so make say God the mother nom say no God the Holy Spirit okay the same thing but in other nom dia be she oh okay mother earth enya okwan say wo ukuada ubewu afi ano awia no mienu afei eja na frew oba no agenkwa na ba obeje nkwa na de akoma eja no enti oja okwan amwa akwa oboa untimi ngu sa because we obi a wo hwemi bia o ya kan ni o ya santini o ya gane ni bibini a PACA radio the legends wow yeah no say assassin so say at the long run wu wi a assassin mu a na ebe sande wa ba ku ja okwan so wonu wa ma kwan ya ma kwan say o ja okwan ya fra assassin so a wow agenkwa ne beba savior ne beba the son ne beba so no obeyi ni fana mankwan fana mankwan ko me na firi mu akọ o ma ne kwan wow enunti say ye ba akanfo ne bibifo ne asandefo amamle ne ye hihye na nan PACA radio the legends o ma me abusuam na wonkwa etirishe wo ma me abusuam na wonkwa tirishe yes your mother's side gives you life nipa nyina na every human being born of a woman on this oba bema we be mo say oba wo nkwa ade wonkwa efi wo ma me efiri wo ma me abusuam enti sawahwa asantema mu ha abibima mu ha even aheniem yemfa ahemafo ene ye maame nom oba panyinifo no yemfo mu ni agro because they control the family okay they control the life force of the family oba na be kire say kwame danso be di hene so oba panyini say kwame danso ma woni hina opa twani panyina ti still ma woni ode ba koma abontin so ni amana be di akonwa no okay nti e say di obu so ene ani die mama me dam panyinfo bebre ase na mira nso me danase mira yo bi a obu ma pa PACA radio the legends secret na me kese ni de tene so ana sorry ana ebu ye wa mu ma me wa mu nua ma wa mu yire wa mu mpena asase we wani be fekere wo ho wow ansa no make life ansa no wu me na me ka kire wo wow see I don't know o ma me ka se o be ma ana fa ya so person hunu ka be ye person hunu me style yire ka so be bo ama ye ya just 1 month wow o mpena ka se o be mo ye ya just 1 month wow o ma me ka so be se wa just 1 day o yire ka so be ku ya 1 day o mpena ka so be ku ya 1 day wow they hold our life ono na do ato ne yam 9 months masa o hinta se be ne fa ho a wenim right abusuan for sawo hwa obebo modian na wa share video yi e de ama ye kwan sonkoso na kwachire na afoforo so nya bi ahwe na omo so omaye mfaso de e de ama ye dwumadi a ye di enda no pa wo yi e wo abrabo akwanto dwumadi so yes sia Sikadwa enande meni na hie yi na menim de otimi ye na utie nsam na ekona nsinse ededa na kwam pe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  wunim ye wo videos ahodo bia ebebo na ansa na no ma me sima na onwie on conclude with minim say me ma be sima mienu na conclude with this very video ya di kan hwe then we'll move on to another video entimi pese before yeah PACA radio the legends asantifo atuntumfo yeah ya adwene ba ye ho so okay na ye hunu say ye beto a whole spiritual system yem fan in I don't know mpacho we dey mami twa no unse ye wo akola fofra as I said doctor aye no ho adwuma nyina wo hospital na wie no unse ye de ne ba bedu fie na ye beto ne din a ye maame mo ne ye nananom wo ne ma bi a ye yankomade bi ewa ha huhummu ade
Mpesa oba ho na ye nyini no from 5 years, 10 years, 7 years, 10 years ekono. Sa spiritual side na ye de boy ho ban say e be gina sa akola no on fiat asefo so obetimi agina no ye nyini no na ya to ni nyina gunchen na afa ya brobo no ye boni biara because of the influence of Eastern and Western spiritual philosophy, said an American. Oh, okay. Christianity is one of them. Christianity. Islamism is one of them. Shintoism, Hinduism is one of them. And the Ora occult is one of them. I don't know as often be used nana. I will be general so they can say, you won't remember that. Obi kura so your angel, obi so your oracle, obi so your ding. Okay, so your angel crab like what bro wants. Oh, okay. Yeah, can Psalm 8. Ebi muka oracle, and swear. Nobody is an oracle for God or any spirit. You can oracle. What's oracle? Yes, of course. But no human being can be an oracle. That's true. When we say oracle, it is a spirit. A spirit that occupied that position as oracle between the gods and man. I had the opportunity to watch a Nigerian movie. So how can a human being say I'm an oracle? I had the opportunity to watch a Nigerian movie and oracle. A week. But minim so phobia so no friend who oracle until recently no wejai media me say bia ye so for power kase pa bi no person this abasobo no je or the hype or the tune ho okay just hype okay yeah. Now what if say maybe ampa sumu no owo bibia tie say obi a develop on the spirit in his soul and in the body for Christ otimi dey in the body we kra yira unya oracle. Okay. You are a priest or a priestess. A priest or a priestess. We are Bema, we are priest. Okay. We are Ba, we are priestess. That's right. To any spirit or deity or God, only no enya pamwa, we are Jumamano. Right. Maminko Facebook na min kan. Sa spirit no spirit sa God kro no only oracle. Only wo enso diri direct. Okay. Na ebre hia se bia ode wo ko ono me God nanim no. That oracle not to nipa na we develop on sa na de wako sa nyame kro nanim. Right. See, I'm messing about on champion. PSA Radio, the legends. Messages I think say me wo that is Amusika or say more fire. Yes. And Natty also say yes. You are on top. I have this very one historian education papa wonderful program. Wow. Maminko me ankasa me personal page one so na yenye adwuma kakra bi wo honom. Yes. Facebook. Yes. Messages no I'm coming home. Yeah. That's right. Meba enkasem so hono kakra na sia e dia to dwane dia wakeka no. Samu ho aduru mu a ya to aso afi hono. Yes, Gordon Ajo. Yes, Gordon Ajo. I say wow, what a nice program. I say keep it up. Keep the fire burning. Yes. God bless you. I know Mr. Paul Adriama, and I feel so James Amoa or say big ass, you are doing well. Yes. Anthony appear so born in some area my share. Yes, yeah, boy, Juma. Indeed, mean some call my bedroom for me, Masima na. See, I don't make a crab in Musuka crab, mammy. Now, me come my bedroom for now. Almost so, Jane and Anka say, Sima. Ubetimi aka fa dia si aka dia na wate dia na ye wonwa dia na ubetimi aka kakra just sima na ye move on see and that time ni nyina ye dia time no kra enche be so nti waje ni nyina say me man the time pa PSA Radio, the legends. so ye me le o kekai bia ni we mwanwa esan say me na na ba akon ye obi oteten haban nti sa ne ma we nyina ne ye wo fie a oka wo hu ni mpanyisem obi ba ne nchen a okay oni mpanimfo tena no mu di nkomo a omo chire bebere ade ama say ma sorry am ko meja no oh okay because me de sorry ni de ne toto eniema bi a say me my experience a ene ne emfa ena emi hu ni say eye bone nso so
but all my any chinchina chiam or who say I didn't your bonnet. Me was fair no now obey no, and no neighbor bow, I'm a bra bobby a war bono. Etimia con kind, and I say what to me, Eddie Cowenim. But Yaya ma quay say a yabosum sem. Me a cabosum cram me mental bosom, I said, and a yabosum. I dear be I will soon be a bosom. Ain't this a me sumunyame? Na say, Abia me who say, Metia Habai. I have by way soon I'm a far met media sumunyamea. Then a man a yabosum soon. I'm a faba count. On one side, the back who said, as I abon some, so many abon some sem. Ta. And you know, crying who are many pakram person or babanks are, and near my way home. And also near Quay. Inside then a young man or crano and neddy. Bible say you be who no crano, no crane bay and this year. Inside then a woman or crane and my no crane and ye at this year. PACA Radio, the legend. Right, Samira, when I'm a see a and then some Samira, then I want one animal me experience be that there by ne prophet amama adwi man den abi pa PACA Radio, the legends. E no kwese na wo kan nipa wo mu nsensem de eye bebre e na obi sutimi kama ne yehu ebitimi kama ne yesei nti omo nimu de no omo ma no kre ne nya no kre na omo chinchim ne nipa adwi bebre de ye no kre no na nipa na dane no ene so far most times ne beka se e asofo no na ama we nyina ye den aba me kwa asori de nyese bia me kasa atwi omo ba asofo bi mu enema omo ye no ama ye no a ye ba no krampo no ama ye hu ye left and right obi wo de wo si ginya me difa no sofo bitimi kan sem bi na ama ato ne sintudua ba asofo ni nim sa asem na waka no ato ne sintudua o yan kasa ye nipa na ye wo na ye nyame nkonko wo kyerɛkyerɛ yen enti demo na PACA Radio, the legends. Ho my bebo ne life no na fe wasa ko different na ye den aba be bom nti say am ya confused obitime kwa sorry was say dem so for preaching asem bia waka nti no me ni ani asem asi dem boy brenti my dem majai ti mesre ya ni ya yankasa say ye nsua de mo na de agidi ni ye fa ye ho nye den enhyemu ye Nsiah, mommy, my next soundbite, around 2 p.m. We are in it now. Yeah, share some video. Because I don't 2 p.m. Yes. You sweet that. Yeah. Because I don't 2 p.m. The dude now, how we heavy and I say, "What are we video now? Video. I'm a 2 p.m. video. Yes. PACA Radio. It's about the 2 p.m. Was a memory for your severe Yanjanaye. 18 plus the legends. Right, Sia, Major Sunyami Cassie. What can we bring? I think I'm ready there. Someone may know. No correct. I don't know, say if possible. So Wednesday will be me. Oh, the one corner and Madame. And Quan Hong Quan, yeah, maybe. Yeah, now you have to video so who say and then Obi one man or a weight lifter. Yeah. Who are now, you know, such a way say or Tiasena or we or far. Nadia, not yes, and I didn't know. Do one so I say or a footballer and you know you said to me legend now will be on my way I'm not we or a TikToker or say rapper yes I don't know meaning then that is me tra and I say then see me that was it it's our implication does it have any effect implication away by everybody so and I said when we see another for heaven we are we are there now after the pool. Medasi Nyamekasi. Men can PACA Radio, the legends. Nemu mekan say any among any journey of a fesem. Babru Mumpo, it's yan coupon, any munyam. Nesan ayetiatia Emma, one and no more, or Mande, or any nipa, aquan quaja, and in some ansia conscious a yeto.
I didn't think I make any sound. So be a who I sit what talk na or quack dead din. Yan castle or quack jina ho din. Minim say I can cast any tree casano and I ain't yes you. Right. Efunu na mo de sa no yeso ne ye de sa ba bi a mo nkondem me eni se obi awu na mo se opagya nade no ye matwa opagya nade wo gym na ye de ayi lifting bench ni bi abet da ho na ye siesie nipa no de na to so na dade wo so na efunu ni kuram na oda ho wura ho a wan hwese funu na wo ho no no pejana na de ntine de dade akura no. That one is bad, eh? Right. Very horrible. Very. See, I'm saying another soundbite and can you know me? You two me can yanko. And correct. PACA Radio, the legends. And Niamo. A journey of a first sem near cabin sem. Okay. Now, as I did the attempt to see a grandma in Nipana, what yes, what 21 called that Dino. As I did the attempt to see a man. I didn't see her. Esan say oba na obeto emrane hihye ene ehia ya to ato ho Bible no mpuka wo o se ehia wo nananom PACA Radio, the legends. So oba na se oba sesane na wachia no de hye na koto ba bi fufura Bible se no menkan. Wow. O se ye bo ban na wo se wo betra ban no akwa ye nia opa aboatia be kawo. Na Bible requires say yes yem fa bi nkan ho yem fa bi nhyem aden na say yeah Christopher na aden ti na nipa yesi wato onko da din na ogina ho tese onko ya no wa bre ni bre mu apagya dade a bre na fe de yeso wada din e wa ahomigiem na oda so da ho e pagya dade tese onko ya no oda onko na wahunu obi a wawu a otimisan nya nkwa San yeah, Juma Bio. Dabi. And what are you doing? We are doing harm to our society. And you upesa musi ni wia nipa ne kra ne koda. Oboa. Enko. Because manyanti yes 2 p.m. Akra bebre yanso beto ano so. Ewu akọ. Because manyanti yes 2 p.m. yes ne spirit ne nam. Ah. Ene nam. Twema me nkyere wa de. Obobna. Adentina say ya di nsuo mpo esi obi so hospital gisi ya de woto ho na ya ma wa straight unsa na to ho relax kama na ya de drip na si so adentia de nursing mama mo because madin can tell yourself obody no madin can tell you say ukuta eniema 9 ena honhom ka ho num ukuta mfanama eja ensuo ena asase ena honhom sa kwan na so na Nyankopon fa so ebo nipa odi nipa to ho ena ohome nkwa home ni wura animu ena take form fill all the spaces enti se enipa no wu ne ye pese ye dida no yanka se ye gina no already ya kasa na ya beto no yanko fi ni yanko sua ni yi yesi ya deda nipa nti obi anko hwe nani achi de etwa to saa na kan kasem ye nanam aka to ya ba yensu ye kan bi right ni ya deda nipa no onipa oda ne de ntuma kata no ho a aya na ni ti ahwe wiem hwan na oda ne mpa so a wada ode ne ntuma akata no ho a wakata na ni ada ne nan silly. Wow. What nonsense is this? PACA Radio, the legends. I say, sir, opinion grand. Yeah. I wanna Anna, a jano, any oil, any fire, any water in a process, na distributor bahana baha, na badown, na found engineer baha, na samba, na samba be swampum. Okay. Enti di enti o nipa wu a yesi ade dan no ya de natiko no to sa asumie no so. Okay. Na ensuo ni eja ne mframa no ene asase no energies kakra aka woni mu ni nyina no na atimi apia fa ne na murom
Eko baby e say eko. E say eko. Nti wo gina na say dia na say one man energy no kra san I am more empowered say on remaining our assassin so one lucky no. So that's Nti wa be earthbound spirits ontimi nko. That means am mo yes ade no am nim obi wu a am nim ho I don't know. Meba onipa bi no obi wu a abusua panyini entena sen hwe se ye ntoto asie nipa no. Nti abusua panyini na gitu mu se emrante ni nsuko no ma ne se ye nipa yi de ni begina ho which any adeda no you are the abusua panyin a wonim se eyem wa pene so ene na wo sa abusua panyin no se achiw de dua. Nti bibi say ebetimi e de insunsanso bi aba abusua no ana e aba nye se e de beba. Wow, na wa ukọ yi na senso e because ye de se unim amamre ni amane ya ukọ yi asena akọ hwefunu wi o se ukọ ya so nipa no spirit betimi edi wachi so eye say ye kwa enim tin bia betimi the negative influence ni negative event bia aba abrabum a wonim da se ye na ukọ ye no ene nipa no spirit di wachi a wo hante life. Wow, so eye say ye kwa yi ase na ye hu such na ube avoid it say ube go closer to me amiti ha ide me ba na me hu sa de we ya se me gina 5 feet ana 5 years na me hu ya me into 1 inch enka hu bi I will go back. Okay, monye mo ayi yesi nipa no ya deda no wada ana nani ehwe soro ana nani achi me ba behwe. Okay, de twato right na ma ya me ma me hwe nipa wo gina ye nhwe omo a amukọ Eastern region ye bia amukọ two efunu fi esiye na amubọ ne mba and also what implication any bit media address afọ no say and then ewiase ye aso e din say okọ esiye ya amamrem ene PACA radio the legends okọ esiye ye eba bia niema mienu na involve. Okay, either say wakoja ade bia enye wo abrabom wo ho anase wafa eniema aye wo ha wo say ne yare ne owo na di kofi. Wow, sana asiyete sana me de enu na se obi wu ne ekosie na ye de ye wo ha ma bia de hye nsuo si asiye ne kwana no wo kwa wo mfa bi hohoro ho first na na ye ni sa uramu ko wiye na musia mu ni wiye na mu pia ba ka kwa ho abefo from ka kofia obia de bi hohoro ne nsa ho ne na ho sana ebi wo kwa de bi hohoro ne tiri ne ni ansana wasi abefa wo ka akọ na mo fa afom nso so a mo fa afom asa akofie enti ye nkoho dese ye koho keke enti so ye sie obi aya amamre wie ye de nipadua no a epro no ahye honhom a ohwe asiye no ensa ne na wo na wa san akọ yifunu no na wa mfa bibipa bia ma no na wa san akọ bọ ne ma wa wo ti ase akọ ye sa ade no u free ho akọ no unim de edi wachi a wo de koye sasa bedi wachi na nipa na mo aye ne saa no ono nso ba bia ne sama ne kra ne wo nsamanse no munim de ono nso ehwo yaw ne ho anibere ono nso de ba be ye mo abraba mo de ti asasi so ebetimi asisa on adekodi a wa mo am se wa ye mfum so aye jimisem tim ko hwe no mo am ye saa ne mo nyina ma wie ye no betimi aye saa mistake no times 10. Wow, se osun wasama do se abrabo na obebo no wiase na kra mo a mo se mo wiase a mo so wan bo ne yie no so osun wasama do ho no ma na ebetimi de bibi abre sanipa edison sanso any sasambo ne already mo ko ho akotu funu no nkwa kra no o de won sa o mo fa bibia o sasa ne eso ne mu enti edimachi dada. Okay, na masa ko mbo efuna yesi ni ma mo beto ye na mamrem ni abakasem no o yesi nipa yesi asa sasa enti so sabio PACA radio the legends na ne ho ahinti wawu a asa yesi no right emrena aso nti enche be sorry dwuma de na me bisa o see a message friend say wo mo a ye ko eyiase anase ye kosie funu a ye adaka na we eso ha na we so ha na ye twekọ anim na ye twebe chi na ye dan na abofom na ne ti ebi wo kra ayi adaka esu bie eno mu na ya tofo den kakra na betimi e de amasa nkofo futo be na betimi me ka kire ne na mafo ya ba ne se
sɛ yɛka efunu ne owuo ne ayi a nneɛma ya ma meto na na PACA radio the legends antrɛ nto no mo mfa nka ayie yɔ ho no ma yɛ mfa meka ho ma yɛ mfa meka ho mpacho sansi so bi ma me nneɛma yɛ nananom ayie yɔ emu ɛne emu sie ɛhyehyɛyɛ ɛne ɛkwan yɛ fa so yɛ no deɛ yɛn na amafo a yɛaba yi no ya ma meto sɛ ne nananom yɛ no me mfa meka ho ɛsɛ aduane a wa meto wo ma me mu chi ase no yɛchi na yɛ ka musie kra sɛ emu yɛ de kwa asie yɛ na yɛ hegya no na efiri tɔ fam anaasɛ ɛpae adaka ne pae ma emu ni tɔ fam a sɛ ɛkane na mo a mokɔ mukuta amuni mu a mokɔ asie ni nyinaa ya kye mu de dua mo antwa kra no betwa nwan bɛ miɛnsa nti ɛyɛ mmra na ɛwɔ sɛ yɛ nananom ana mpanyimfo ɛmfɔ so ɛwɔ sɛ ɔmo ɛmfɔ so sanye sa na ɔmo gyan namafo ya bɛyi sɛ ɔmo nyɛ sɛ ne ɔmo pɛ ɛwɔ ayie yɔ ho a ɔmo bɛto mmara bebree ɛma da bia ɔyɛ neni bɔne ne wɔ patuwo ne wɔ yaw ne ɛbɛkɔ so akɔsi sɛ afei bɛyɛ kakra no nwura fie bi na enipa kora ni fie hɔ wow na we de me ka me general manager e ka asem bi o se ende o hwɛ 2 pm ayi a ye di 2 pm gina hɔ ye o se high time o se mpanyifo de o na si wo na ye hyemra na saa de ne ye bra saa de no obi ye electrician ana se electricity ni a na ye na kotare pole ni saa nema no nyame ka se emra no hɔ dada wo ye wo Ghana ha ne yo PACA radio the legends customary laws ye nananom ahemfo ene adi kuro ene achiamefo omo nso di bu kuro ne mboro no community no that customary laws no wo ho ukọ ukrom sesia na ukọ ahemfie na wo de ye yiye nhyehyɛ ye to ho sa di so a saa niema boni we nyina ni bi ha behu enti mbra no wo ho dada amamre no wo ho dada enti ye nananom ne atrankonya na omo nhwɛ sɛ sa amamre no a wo fa yiye yo ho no omo be hyɛ mu kitia hyɛ mu kinam na ya adwuma obi busu a yɛnkyene mmɔ ne ka ne yɛntwena so no ntwanwan sɛ yɛ sɛ yɛbɔ ne mba ne ya chi nipa no gyina petee mu ne ya bɔ ne mba nipa dɔm hyia ne ya bɔ ne mba I think say na nya de sua na saa niema bɔne ne saa sua hunu bɔne no enjai I think say yɛ wadwuma bebree yɛ na say we no and then wiase no ayɛ bibia wɔ hɔ now yɛ nananom no dia okay yi it has to take somebody to educate the public. It has to take somebody to educate the public about ye nim sanima no ebi na ye enti se ayi ba enei na so ya busua panyini a ma enhyehyɛ ye wo ho no enya adwuma empene ema mrante kwa no mfa wo mo mranto asɛm no mo pɛ emme ye funu no ne ayi no sɛ ne wo mo pɛ de onti ase no as abusua panyini wo ho kwan sɛ osama no ahemfie okay na mubɔ mu nkuro that's right na ye de enhyehyɛ ye wo ho amamre kwan so fa ayi yo ne amusie na to ho sɛ abusua panyini wodi fo a udifo mrantia mudifo a mudifo simple and right now when they met me aka say and say obi afie abusua bi mu everybody come from abusua mu and make us say Kofo Eastern region the year abrantia mu kofa ifunu born and by initially na police phone nya tip of say bibi say be kosonti am guys na say am pese mo soa abrantia no e de efie ekwasie ona abusuafo na anja ntuma ampene na mode ne koya mode ne koto odin ba mode ne koto odin wi e chiri e na nkofo no fa chiri e kotu funu no e ye de mo ye no en ni nyina no e wo say anka by this time ya frɛ mo amo di hu fo no na ya twem aso na ama aye adesuade ma afoforo nso aba right ya ka bebre at what point in time and I was say nipa e wo say cleanse nipa dua no say be ya niema papa ebe bana niema fin bondage bad luck hard luck ne sa niema ne be fi akwam na yedie ene animonyam ne sika ba ye ho me das nya me kase yes sorry dwumadi na asonti ne PACA radio the legends said na me ka no before akamfo asantefo we have our whole spiritual system in place before we were born right yawo diabetes say dapa eye da edi akwasida abrada pa ya o diska gugu ni dem yana okay PACA radio the legends akwasida ba memene da ade be kya akwasida no na dapa no esi
na se da pa no sisa amamrem ne nananom hyehyem de to ho no sa bre no e wo se opɛ kosua na se snap na se bisa de ko nsua etene ho nsuo etene okay na wapɛ hahama bi agu krem te se adwera ene nunum ene yaka ne se tamia wudi sa hahama no yeah ena busumuru adwera okay sa hahama no na wode kɔ nsuo no ho dura na wabɔ agu wudi kosua no agu ho wagu agu sa ombeka sa ya busonsoma e wasrɛ ade nti a wo ba ho uwi a waginam wode kura na sensuo ni bi ede agu hahama no ho afi wagina nkyɛn wode hahama na adware wo ho uwi a wahwie nsuo na agu ho okay kama uwi a san sakra ni bi dia ho be mprensa wo ba fie a wo fie wo dem bedsheet ni ma nema bi a aye nema bi agu so ni nyina wayiyi wasi wode hahama ni bi wache nsuo dia petepete wo dem ho kama uwi a wabu nkutodwe washa wapɛ ndwere fita na sa ntoma fita bi dia bo mu ana washa atade fita ɛno so mbeka sɛ ya bosonsom wabu nkutodwe ade mu ma bɔ fam abɔ mpa ya sere ɔsorosoro ni nyankopɔn ni twɛdia ɛsɛ ma bɔ fam ɛne nananom no unananom samanfo a mbɛbɔ brapa ɛbɛ sere nhyira ne betikyere abusua ne si hɔ abusua no ɛhyɛ ahohom bi nsa PACA radio the legends so mo gyina wachi gyina pa mo ni wani wo ɔsorosoro ni no twɛdia mpɔnkwa metumi na mo brom uwi a wawie kwasiada waye wamamre akwasidae no ekote se die yin efiri ho no oniema be start se e farish o de ye di kan ye de tosumi ye de tosumi so ben se niema start se ye de sesa e farish right now at least be kan se akwasidae PACA radio the legends tu de enfa se bosome ni na atwemi enu bia no e se otimi ye sa cleansing no? For you and for your own good. For you and for your own good because nema be bring now ho no because GDN na no di kire say wa anya sa nema we na sa memene da so ye memene da obi a wo waye ne bone a wonim say ade we a wo ye na nipa no pai ya wo nipa kro ye na wa wonim say na wo ye e wo say wo kɔ no na kɔ pam ka wo bone a wo ye waye sa nipa no ya samo sa nipa no so aye wo bone bi na dade no ba wo be sere say menu ade wo ya me no ni fa cha me wo say wo de che no so say wo gitum se ne be ya akwasi ada no ompa ya wo kɔbɔ no amamra wo ye no bibia ne beduru otwedia mponyankopɔn kwa me anim na mbuaye firi na nanom ho right na ye be sorry so na sabri tamben ena wo say cleansing no wo kɔ nsu etene ho ekoye sade naturally aya na anwumre ena ya na environment na calm edin PACA radio the legends and the anwumre be tamben anwumre efiri anwumre mfa se 3 anwumre no num no nsia de kono ko be no ndu wa anya ne sa ahomache no num a mesi anopa no nso de no obetimi akɔ ho na akɔ akɔye sa cleansing right no obi hu no so a ompese obegyina nsuo ne ho a yeah we ba go na yo mamra betimi asa nsuo ne bi a bucket na gallon na de abefie na de abegu kra ma hye ho ha ma na de na wadwa ya hohoro na obi ehu sa edware no cleansing no ewo nsuo no ho a then a bit me to sani pan because e bi o na nukwa se oni ana we dey normal enye huhuma dey boni bia akotwa moja akoya dey bia right even so you heard PACA radio the legends 20-30 years back yeah e dru da pa na so ba ko onko ne nipa be 20 na mo dware e dware that's right me so akete normal thing aye nim say your spiritual system wa na entina ha obi a okay right me so akete na me nana no hye nsuo ne bi na ye ba be di ya fasha ye mo hye nsuo ne bi e ma ye de ni hu mache so mo me no papa be ka say kona ko dware bi bebre na nom di nyame dua ha han e na e hye na ya dware a ya le bi eti mu bi etuko bi so mo di nyame dua ha han ne fra okay omo posa wi a kwa nipa no dia ni PACA radio the legends enti okra bi o de bom no wasabi na o de ahoro hu nyina na wasala so ano anom sa nyame dua han ne nyanya na ya blend ya posa na ya samu anom sa unum bia 3 years malaria bi nchoda wow enti na manyare da no tipa ye anisubire ya funu yare sa wako fum na aboatia akaw sia
mbrand dos me say me sign ma another time but more times see here but intimi ye didi awura yewura bongo nati bongo ne mremo nti Wednesday ye be say atanase ye mfa obi anto so Wednesday me no part to partner yes abon ye nti we kira kwan ene wo contact say hu be hia say wo de contact to dwa no amon hawa bomodian na kire we kira kwan na wo contact na me nko mabedwa for ho no me pacho PACA Radio, the legends. Elohim Kingdom Temple. Elohim Kingdom Temple. Me wo kumase meduma. Temple no ba be soso na ma na ye hu bi. Oh, na say temple there from Genesis to Revelation. Temple hu kwa sem de wo. But uko ye ni church building wo. Sa temple, yes, that's temple. That's true. Judaism ne one for mo meduma yi Gakai Sugaga Kai for sa you call 80 hona Sugaga Kai Buddhism also am from the temple ubeko obi nso temple bia yeshia e church hu nsem eye akwankyere ya amamre enye temple enye church okay nti bia adinfo no sisi church buildings ya omo ya akwankyere ye hu nima ho no also must San Free Church na eno bebia na ye ya sorry I think say no so ye ho asama o say ye kan because enye bebia na o say ye ya sorry because unnim honhom a ete honom nso bia no nso tene bia no na ye bebia keke na ye ya sorry obi wo honom a edan bia esi ho dada nipa bia efieru ana wawu emre bia atwam unnim de ekun no wo sa dan mu unnim de odidan ye na amanfo akwakoje na mo ya sorry wo ho I think say ye bedi hu san komo de yemfa wo chira kwan ntu dwa ye besan hia Tuesday Wednesday PACA Radio, the legends. Mampontin Road. The number is amede ye adwuma WhatsApp bia France abe kame 0559 0559 653 723 0559 653 723 and 0256 99 83 52 and one Pajosa Susubami 0256 99 83 52 right ya besta any sia santanas bi nyame yadma Wednesday na ya to ye nkomodi so nkomo na ayede nso esi agro no yinu na nkurasefo no ho na menua no menim na fofo bi ayefi chirichiri ekura bi ase bi bae no na ade ya science mene nana Sikadwa ye besi ha na nyame adma Wednesday yesa ato aso kwan so nkoso kra na minim se wo obi a obechia no kwan so nkoso a nipa ba ko mienu bi na me nkoma bedwa for emre no ko kese na nkasa enkoma wa nkasa so right sanse eniema bebre mu ewo pa ensempa ya ye bonu daru se de be ya bibifo ene asantefo ne akanfo ya adwene be ye ho so a odi mutintimban pa wow na wasampo am kan bebre mu wow ncha kese nkoma osurusuru nyankopon na no mu nshira wow nana no be shira me so pa afwe to so bi so enkoma PACA TV etiefo nyina panyifo nananom ayi pesi ankasa nso ono so adwumawura ya pesi no no mecha no bebre odoma ko nananom nshira no ami kwanso nkoso imagine time nti shira no so mame bongo dira bongo odoma ko nananom nshira nshira no yo kase pa right ayi enkasa ne Samira seconds bina yencha adofo Wednesday yene si abesa atanase bi nkomo na yeden so time no ko ntimi se mo de muncha na yenko yenim yencha na yenko yenim na penso ye kire obi bia na me kire me sofo na bonidin sofo obi nim no ja Timothy na bonidin kra onimu no wo de bonidin na obi be hu no me kire me sofo ja Timothy Nazareth Asante me kire no ba bi obi bia me se awurade se onshira no okay and I feel ye best omo hwe no omo subscribe na omo share na omo like sa na ye mfanye dusuade na amfo so ensua bi yeah na we are sure say Timothy onim say you were single but not searching yanko hey Samira yanko PACA Radio, the legends. Right. Yes, I omo subscribe na omo share my right. Share my do phone me busu nyina, me share me sofo, obi bia. Which will be bia. Na me kese me share. Martina me kese na nkasa o me share. Yes, ye chia no na ye boy mu asema akwanso nkoso kura. We de yes sorry so ya fa bongo time nti nyame ya doma
next week you be say atena se kwan so nkoso kura me say 02 032220009353 ope say you be twa video a wedding engagement outdooring ceremony bi a we bia ope say you be twa ma PC TV PC radio cameras be bia camera wo ha dia we bia auto en safen ba be twa no kwan so nkoso dia me say wo ne wo yire age akura to en kra e ba ne ba be twa na be bia aye kama yes sorry so na na bung yes sorry so na bungu afana